Mezopotamya Beşiga Nuh Peyğəmbəri miraşanaya Cire helkan u hengoley dekerde Dayhava to mivero pita vizerin hasbena Mire vane Mezopotamya Tı sınasnene Şermayena nıçareyra Vera roju vera şari Viranu veyşan Leyu leme mıçal mısene Va neçkeno cüvende mina Birarine karu xabat Tetevrine Perre khasi xelfeydane No dünyade zanayan u hozanande Ez tirpu tenya Şarira duri tenya menda Tipeyzane Hazar serro kadu rence midoto Tareke rav havna havnde seru migroto Esperande xuye xawfnana Hükümdaran, zulümkaran, yerişkaran Xuku xarac mravaştu Mi sara ne ronav, ne Eskender sınasnav, ne Sultan Murad hasibnav Perine pey mili virinav, pey sera gayray Mi silam dava doste xu, oxu verdav, tora asanu Tıbbızane çendi sinena, Koroğli, Karayılani, Leşkere Nenasi, Torek Vajan, Pir Sultani, Bedreddini, Havna çuçu savdeke nine nuştene. Man to bidiyaye, ina es seni sinaye, o kırhadı tıfıngi eşli to bidiyaye, Bergan ra, minaran ra, glande daran ra, Vatışa şiye vera mergi, Takaz ninan bizane. Vengo yanoto. Xwe hendayên pede meverade winî zey bekesana pirûz meke kotî benê bibe tevera zerrede payo rayo Gam bûri ser tifiyê redê celadê ke ê fesadî ê hemkarî ê xayînî ke Acaz ki bi kitaba Bi karu xebata, bi gaza, pruncika, bi hêviya, bi hewna, bi xeyala Acaz ki min riswa meke Tido bivîne senî nevedera afirêna Destan deşma xort û cîwanana Keyney me, laje min ê midimo Hirgiz ew leteyê de cîhanê Tişkoke hasrette mine çend hezar serrane Lew nanan to çmana Omide me tiye ezan topave Tiye kene xu goş